Quand Alice dit hier yo e bekos de sturm ken nitron al land, de la idée de pétaille à sturm vegat et marement à gabawe pem bla pevarugen a eneb de nerbos neves ve fesaret e ker ken nitron al land en nors nanet. Hag meuzon je dis stal dia ben on a vo ket den bet quoi mate vo pem a ekolat felo kedeo ber trawal pe trau fentus va da ober kan na sevel trau vo kepetna kan a pe sevel c'hoariou a gal si tu zon je dis mate vo pem ben aket a pem ne metan vo interesset an da hag men fin va tre gonden a va zeblant va tout dut interesset an apez vo o klas displeg a deo hag tout dut va bet dija pe fin noa klas ke kelou diamen an a fin ouez e trao diamen a storm quoi. Goun berediet da respond neus ket a vrezonek tambet e storm se a vechou vech pezioù e be saet traktou en brezonek ne ket bet saet traktou e brezonek tro e be traktou da brezonek gant komite ou pen ar bed diaben a storm mais nemet peger oa un den pezaou neus lavaret a etro vo an trak d'an emp mais modal neus ket bet kaoz deus an da gwech bet e storm en naonet hag e kernitron al land den ben de gaoz deus an da a setu ya nous on ket perak ne ket deut a goulenn se da ver goulenn e touez a re ve komzet de zouto e storm quoi. Gwechal e oa liamet pep storm. Alors, il y a stormé, il y a Bizantet, il y a Vicherobrien, il y a Nendro, il y a une époque nucléaire, voire même Meusri, mais il y a voir les dom beda raison de ja, ouspenze storm just a wala e zeus un tammig de stundu da storm vid trawal quoi, parce que syndicalourien paysantet, mais zeus écologurien anarchourien a gal, féministet e leiz a gal, ja, nous on ket perak, pe neus ket pe neus brezoneger ebet e storm, pe e main devet hag e felkedeo ober trao vid a brezonek e storm se quoi. Nou ket vi kompren. Vonedurus bet, mais penans, la var fenket main e barz a storm quoi. Don a reon fin 2 din da manifestadeg diver hag hin be gwalet quoi, peug e just pas tout se vonedru ou de gwal a muur vid a real, mes vezon ket e romite o skoazel pe e storm quoi, neus ket deus a rese e storm o c'haoza a storm vid poen. Bon, bezos bentu de zonj bon bremañ e gounezet. Evit gwir eo e deux de storm da ve un dramenag brastre hag eve penans estreget tud zo veva war l'er a zonj deo e a bouez a storm se quoi. Setu evo di estre d'ar gwarnamant ober trao vid an erbor se, mais ma fel deo ober e vo gret. Setu da vajonj e daou kenderhel de storm vid an ae hag kenderhel da storm un tammig peg pler a neket a rezo veva naonet nemeken da ober quoi. Setu perak e kren fort bremañ storm. Stormez va bet dachen a kenderhel a rin? Ja, va bet dachen ket c'hoaz, mais va meur a dachen ya kenderhel a rin.